apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini ada si Joni nih yang ngeberhentiin tukang bakso. Katanya sih mau beli, tapi abangnya udah nungguin lama, malah udah dibikinin lagi baksonya. Si Joni kagak keluar-keluar. Jon, nih lihat aja nih teman-teman videonya. Bakso. Woi, bakso. Ada abang bakso. Bang, beli bang. Iya, Jon. Bikinin satu mangkoknya, Bang. Yang pedas. Oke, Jon. Bentaran, Bang. Ayo minta duit dulu sama emak. Mak. Joni minta duit dong, Mak. Nope. Dah, Jon. Dari tadi pagi minta duit mulu. Beli apaan sih? Beli bakso, Mak. Udah mesen. Lo lagi dibikinin. Joni. Aduh. Coba sana cari duitnya di atas meja. Mana, Mak? Gak ada. Cari yang bener, Joni. Mana sih? Emak. Lagian mama tukang nyelipin duit. Mak, mana? Kagak nemu ini. Lah, kagak nemu, Jon. Nope. Oh iya, emak lupa. Duitnya udah emak pakai tadi buat beli minyak goreng. Habis dari emak. Nah, terus gimana nih, Mak? Abang baksonya nungguin lo. Kan udah dibikinin. Lah kagak tahu, Jon, mau kagak punya duit lagi. Tuh, Mak. Abang baksonya di depan masih nungguin, Mak. Gimana dong, Mak? No. Tuh, Mak, gimana, Mak? Itu bang bakso yang nungguin itu ntar marah. Gimana, Mak? Bakso. Woi. Mana sih ini bocah ya? Tadi mesen bakso. Tungguin kagak keluar-keluar. Ini udah dibikin ini. Aduh, hati-hati aja dah. Jon, woi, bakso, Jon. Joni, bakso. Mak, lagi mana ini? Jon, emang gak ikut-ikutan ah. Ya lama bagaimana, Mak?